India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka NATO kamshim layo I satya ke jingan Randien no jongki psipai ke Russia Napoh Ukraine. Kumba kala Kular. Bat kala khmi lenti bekanang penjur penban yaki kam thambor ong unong yalam jongkene kinhun sinrop ujen Stolenberg next ni. Kat kum ki jingtip ki bengilayo ki sipai Russia kim shamla phai dien no Henry kilanang ban pen kre bhai aladi. Ka Russia kelas dang ban lumbian ki sipai jongka ben pen poi shu ki bor sipai bat iki tiar Thma hakathan mi ngi jongka Ukraine ha Donbas ong Stoltenberg. Ulo ong ru baka Russia kelanang ban bor Persha iki Kiev bat iki wei pat sorbar ke Ukraine kum taru layo I bekanang penjur shu ya kene ke jingele bat kanang wan ra shu ik jing e jing jinjang. Hakaway pat kabenta na kalyang menteri kambari ke Russia u Sergei Lavrov bat ke Ukraine u Dmitry Kuleba hila penlong ya ke jingi kendo hapo ka artayo na kabenta ke jingi tren ong kataki hinne kisni kata hadin bakala khot binong mi khmat jong kini ki atli kiri na kabenta ke jingi tren ha Istanbul kalala bandan ke jingi tren ha padang ki he sarkar bahalor kata hi bahakir dan menteri bari hapo ksitayo lani artayo ong menteri kambari ke Turkey Mevlut Kavuslu ha ke interview limbak na television ke ek bakong san hapeng kini ki adliang pelong panpoish ke jingi minjur na kabenta ke jingi sangya yasyat kabane ulong kinong mi khmat ke Russia bat ke Ukraine kelai kendo ha Istanbul ha kisni baar ke balala ke jingi keren kala pin I ya kadak ke jingkermen na kabenta ban laban pin kut no ya kene ke Thma ko Ukraine